Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano kuri One Nation Radio. Nge ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Kuba dukurikira mwese muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi n'umujyi wa Kigali, ariko kandi tibagiwe namwe mwese mudukurikira muri mu ntara gatandatu aho abenshi dukunze kwita diaspora. Namwe turabazirikana kandi muraba agaciro, ndetse ariko namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twinjiye muri The Major Updates Show y'uyu munsi wa none. Turiho The Major Updates, twibanda ku makuru aba yagarutsweho hirya no hino mu gihe cy'umunsi, tukamenya uko byiriwe byifashe. Birashoboka ko wenda utabonye umwanya wo gusoma ibinyamakuru bitandukanye ngo umenye ngo ese magingo aya iyi si ihagaze ite. Turahera hehe rero? Turahera mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko hari kubera irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare ya 2025. Ni shampiyona ibaye bwa mbere ku mugabane wa Afurika mu nshuro zigera ku 103 cyangwa se mu myaka 103 imaze iba, ariko noneho by'umwihariko ikaba inabaye bwa mbere muri Afurika, ikabera mu gihugu cy'u Rwanda. Bimeze bite rero? Bigeze hehe? Nakubwira ko mu isiganwa ry'abagore ryabaye mu kanya kashize, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Nirere Xaverine, Ingabire Diane, Nzayisenga Valentine ndetse na Irakoze Neza Violette. Ni isiganwa rya gatatu muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 kuri Ingabire Diane na Nirere Xaverine, nyuma yo gukina amasiganwa abiri ya time trial. Ingabire rero na Nzayisenga Valentine bari gukina iyi shampiyona y'isi ya kane, mu gihe Nirere Xaverine wari ubwa gatatu, ariko bose ntibigeze basoza. Ni mu gihe ari shampiyona y'isi ya mbere kuri Irakoze Neza Violette. Muri rusange rero nta munyarwandakazi urasoza isiganwa ryo mu muhanda mu bakuru muri shampiyona y'isi y'amagare. Gusa igihari nuko nubwo n'ubundi bitaje kubahira, ariko amakuru ahari ari uko hari abaje kwegukana iri rushanwa, aho rwose umunya Espagne Paula Ortiz niwe wegukanye umudari wa zahabu. Ni nyuma yo gutsinda iri siganwa ry'abangavu batarengeje imyaka 19 muri shampiyona y'amagare ya 2025 iri kubera i Kigali, aho yakoresheje amasaha 2 iminota 9 n'amasegonda 19. Yabigezeho anyonza igare n'imbaraga nyinshi, kuko yari kumwe na Chantal Pegolo wo mu Butaliyani wabaye wa kabiri, ndetse na Anja Grossman wo mu Busuwisi waje kuba uwa gatatu. Ni mu gihe umunyakanada Sydney Suyarenga nta mudari yabonye, nubwo yakoresheje ibihe nk'iby'abakinnyi batatu bamutanze gukoza ipine mu murongo. Ikindi nakubwira nuko kuri uyu wabaye wa mbere muri 2024, uyu Paula Ortiz w'imyaka 18 yari yegukanye umudari w'umwanya wa kabiri mu isiganwa ry'abangavu ryabereye i Zurich. Ngayo nguko kugeza ubu byifashe mu magare muri shampiyona y'isi y'amagare iri kubera mu Rwanda. Hanyuma ariko indi nkuru navuga iri kugarukaho mu binyamakuru bitandukanye nuko urukiko rw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwanze gusuzuma icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Kabuga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda, kuko ari cyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Urukiko rero rwagaragaje ko impuguke zagaragaje ko Kabuga adafite ubushobozi bwo gukora urugendo rurerure mu ndege. Umucamanza yavuze ko tariki 22 Mata 2025 Dr. G.E. Merling yasohoye raporo igaragaza ko bigendanye n'ibibazo by'ubuzima bwa Kabuga Felicien ngo adashobora kugenda mu ndege. Ku itariki 2 Kamena z'uyu mwaka turimo 2025, urukiko rwari rwasabye Dr. G. Merling kugaragaza no gushyira umucyo kuri ayo makuru, ndetse anasubiza bimwe mu bibazo yabajijwe n'abacamanza. Yagaragaje ko ku tariki ya 23 Kamena 2025 Dr. Merling
yatanze ngo indi raporo agaragaza ko nubwo hatabayeho ibizamini bigaragaza urwego rw'urugendo Kabuga ashobora kugenda n'indege, byashingiye ku ntege nke z'umubiri n'uruhurirane rw'indwara, bityo ko urugendo rurerure ngo byaba ari ugushyira mu kaga uyu Kabuga Felicien. Ku itariki 15 z'ukwezi n'ubundi kwa munani k'uyu mwaka turimo, umwanditsi w'urukiko yanditse raporo igaragaza ko hashyizweho izindi mpuguke zigenga batanga ibitekerezo bemeza ko Kabuga afite intege nke zo kuba yaburanishwa cyangwa yakora urugendo n'indege. Izo mpuguke rero zagaragaje ko ubuzima bwo mu mutwe bwa Kabuga ngo bukomeje kurushaho kumera nabi ngo ugereranyije nuko yari ameze mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma indi nkuru tuva kuri Kabuga nuko iperereza ry'u Burundi ryaciye amarenga yuko Rabin ashobora kuba yarishwe. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko uyu musesenguzi ubundi amazina ye nyayo yitwa Dieudonne y'ukuri, ariko abenshi bamuzi nka Rabin, aherutse kuburirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi avuye mu Rwanda. Rero amakuru aturukayo avuga ko ngo ashobora kuba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Fokode. Ni ikiganiro cyari cyateguwe ku cyumweru ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 uku kwezi turimo. Umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medal Muhiza yafashe ijambo maze mu kibazo cye cya nyuma akoreshamo amagambo atangaje, aho yasaga nk'uca amarenga ko ngo Rabin yaba yaramaze kwicwa. Uyu ngo yahakanye ko Rabin yigeze agera mu Burundi, ndetse anashimangira ko ifoto yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanywe muri kasho y'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoke ngo ari impimbano. Fokode rero ivuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze inshuro 3 zose ko Rabin ashobora kuba ahubwo yarishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ko ngo ryamuhaye akazi kakamunanira. Gusa ni ibintu abasesenguzi bavuga ko bishobora kuba bigaragaza ko Medal Muhiza abeshya, kubera ko uyu Medal Muhiza avuga ko iperereza ry'u Rwanda ngo ryari ryarajyanye Rabin muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo kihakorera, mu gihe nyamara bizwi neza ko Rabin yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere y'uko haba imyigaragambyo, kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafungana murumuna we. Rabin rero we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yahakoreye nk'umukozi w'Imana, ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukorera muri Mozambique mu mwaka wa 2021. Icya kabiri, Fokode ivuga ko ngo hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabin na bagenzi be bari mu Burundi. Babiri bafatanywe nawe, Elwa Nkurunziza na Venandi Kumana, bavuye mu Rwanda tariki 29 z'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka turimo, baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero Imuyinga uwo munsi. Ibyo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona ku mipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure Nkuri y'Ingoma, uyu we akaba yaravuye i Bujumbura mu modoka izwi, yaje kumupfiraho ageze Igitega, na n'ubu iyo modoka kandi akaba ariho ikiri. Ikindi nuko hoteli yarayemo yafatiwemo nayo irazwi. Ibyo rero ni bimwe abasesenguzi bavuga ko bishobora kuba bigaragaza ko uyu Medal Muhiza ibyo avuga ashobora kuba ari kubeshya. Hanyuma tugiye mu myidagaduro gato, uwitwa DJ Briane we yasabye imbabazi abakunzi be nyuma yo kumvikana tukana ibitutsi nyandagazi. Ni nyuma y'uko hashyizwe hanze amashusho ari gutukana ibitutsi nyandagazi. DJ Briane yaje guca bugufi asaba imbabazi abakunzi be, ndetse avuga ko ibyamubayeho ari amakosa akomeye yicuza. Yabigarutseho rero yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, aha akaba yavuze ko ibyabaye ngo ari umujinya yatewe n'umugabo wari usagariye inshuti ye. Ati mumbabarire nanjye mfite isoni n'ikimwaro. Ni amagambo yakoresheje mu butumwa yatanze ari kumwe n'inshuti ye Mutesi Sharon uzwi nka Tesha. Akaba nawe yasabiye imbabazi uyu mukobwa ukunzwe mu bijyanye no kuvanga imiziki. Tesha kandi yanavuze ko ibyabaye ari we wabigizemo uruhare, kuko ari we wari umaze gushyamirana n'umugabo watukanaga na DJ Briane. Ibi rero babigarutseho nyuma y'amasaha make ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amashusho agaragaza DJ Briane ngo ari gutuka umuntu utaramenyekanye. DJ Briane rero na Tesha
nakubwira ko kuri ubu bari kubarizwa i Kampala aho Briane yagiye gucurangira mu gitaramo yakoreye ahitwa Paradigm Kampala mu ijoro ryo ku munsi w'ejo, akaba yataramanye n'abarimo Sheila Gashumba ndetse na DJ Aisha. Hanyuma muri Gaza biranugwanurwa ko intambara ngo ishobora kurangira vuba. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko impande zihanganye mu ntambara iri guhuza Israel na Hamas ngo zishobora kugera ku masezerano yo kuyirangiza mu gihe gito kiri imbere. Mu magambo ye yivugiye ati, ntekereza ko amasezerano yo kurangiza intambara i Gaza ari hafi, ati birasa nkaho hazasinywa ayo masezerano. Trump rero utatanze ibisobanuro birambuye yavuze ko ayo masezerano ashobora gukorwa binyuze mu kugarura imbohe z'abanya-Israeli zashimuswe na Hamas. Ibi Trump rero yabitangaje nyuma y'igihe gito Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu agejeje ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ijambo ryakiriwe nabi kuko abari mu cyumba cy'inama basakuje bakoma mu mashyi, abandi benshi bagasohoka. Ibi ariko ntibyakomye Netanyahu mu nkokora kuko yakomeje gutambutsa ijambo rye ndetse akavuga ko ngo atazanahagarika intambara adasenya Hamas. Hanyuma muri Hongria, Hongria yashinjwe kuvogera ikirere cya Ukraine. Ukraine rero yabishinjije Hongria kuvogera ikirere cyayo ahagana mu burengerazuba bw'igihugu, bikavuga ko iki gitero cyifashishije drone cyari kigamije gushaka amakuru y'ubutasi ariko atatangajwe. Perezida Volodymyr Zelensky yasobanuye ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko ngo hari drone zavogereye ikirere cy'igihugu ayoboye. Ati inzego z'umutekano zabonye drone z'ubutasi zavogereye ikirere cyacu, ati bishoboka ko zaturutse muri Hongria. Uyu muyobozi rero yavuze ko izi drone zishobora kuba zari zigamije gushaka amakuru y'ubutasi ndetse no kurebera hamwe muri rusange ibijyanye ngo n'ubushobozi bw'inganda mu burengerazuba bwa Ukraine. Gusa Hongria n'ubundi ni igihugu cyakunze kutumvikana na Ukraine, ndetse aho ubuyobozi bwa Hongria bushinja Ukraine kubangamira abaturage ba Ukraine ariko bafite inkomoko muri Hongria batuye mu bice by'uburengerazuba bw'icyo gihugu. Hanyuma indi nkuru twasorezaho ni yuko bivugwa ko ngo abagabo basambanyijwe na Michael Jackson bari kwishyuza miliyoni zigera kuri 400 z'idolari. Ni abagabo babiri barimo uwitwa Wade Robson ndetse na James Safchuk bashinja Michael Jackson kubasambanya ku gahato ubwo bari bakiri bato. Bari gusaba rero impuzamarira ya miliyoni 400 z'idolari nk'uko byatangajwe na People, ikinyamakuru gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bagabo bombi bagejeje impapuro z'ubusabe bwabo mu rukiko rwa Los Angeles muri Leta ya California, aho bavuze ko ngo bagiye guhatana n'umuryango wa Michael Jackson mu rubanza ruzatangira mu kwezi kwa 11 mu mwaka utaha wa 2026. Robson w'imyaka 43 avuga ko yatangiye guhoterwa na Michael muri 90 afite imyaka 7 gusa, bikamara imyaka yindi 7 yose. Hanyuma uwitwa Safchuk w'imyaka 47 avuga ko byatangiye mu 1988 afite imyaka 10 bigakomeza kugeza mu 1992. Bombi rero bavuga ko Michael Jackson yababwiraga kureka gutangaza ibyo bakorerwa akabigisha kubiceceka. Izi nkuru rero zishinja uyu Jackson nakwibutsa ko zari zagarutsweho cyane muri 2019 muri filime mbarankuru yiswe Living Neverland, aho aba bagabo bombi bavuze mu buryo burambuye uko byabagendekeye. Gusa ku rundi ruhande abashinzwe kurengera umutungo wa Michael Jackson barimo John Branca ndetse na John McCain bemeye ko imitungo ye ikoreshwa mu kwishyura abunganizi mu mategeko bakomeje kuburana ku ruhande rwe. Ngayo rero amwe mu makuru twari twabashije kubegeranyiriza y'ibiri kuvugwa hirya no hino muri the major updates yacu ya none. Icyo usabwa ni buri mushya kuri YouTube channel yacu kandi aho ngaho kuri subscribe ndetse no kuri nzogera notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wakurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ni One Nation
Radio.